Кечээ 21 июль күнү Москва шаарында кыргыздардын кыргыз биримдиги диаспорасынын жыйыны болуп өттү. Аталган жыйында кыргыздардын мурдакы Екатеринбург областындагы башкы консулу Турдали Орозбаев жана кыргыз биримдиги диаспорасынын президенти Абдыганы Шакиров баш болгон. Мен макул эмесмин кыймылы, мекенчил коому жана менин укугум бар кыймылынын активисттери катышты. Аталган жыйында каралган негизги маселелер кыргыздардын чет мамлекетте ар кандай майда уюмдарга жана коктук олотко бөлүнгөнү олуттуу көйгөй жаратаарын белгилешти. Биз максатыбыз айтып атпайбы, биримдик, ынтымактык Кыргызстанды ушул кыйынчылыктан чыгаруу, эл үчүн жаныбызда аябай иштей турган адамдарбыз, ушул жерде турган бардыгарды мен патриоттор деп эсептейм. Улуубуз, кичүүбүз, кыздарыбыз, жаштарыбыз, бардыгыбыз азыр ишке жарактуу Кыргызстанды көтөрө турган ушул жерде масса биз турабыз. Ушу патриоттор баш болгон эл турат ушул жерде. Ошондой эле азыркы Орусиядагы элчи Аликбек Жекшенкуловдун иш алып баруу жөндөмдүүлүгүндөгү чабалдыктарды айтышып, негизги көйгөй бөлүнүү маселесинде Жекшенкуловдун салымы бар экендигин жана ошондой эле Кыргызстанда COVID-19 илдетинин жайылышына салым кошкондугун айтып өтүштү. Жогорудагы Жекшенкуловду айыптоолордун себеби катарында Кыргызстанга тизме менен учуп жаткан мекендештердин COVID-19 илдети бар же жок экендигин текшербей, санитардык нормаларды элчиликте сактабай, массалык түрдө нааразычылыктарды күчөтүп, тизме менен учуруп жаткандардын арасында коррупциянын пайда болушуна шарт түзүп жаткандыгы жана өз билемдик кылып Кыргызстандан келген бийлик өкүлдөрү менен активисттердин жолугушуусуна өзү дайындаган тизме менен гана киргизип, бийликке жакпаган оппозициялык көз караштагы жарандык активисттерди катыштырбай коюуга салым кошуп, мигранттардын укугун ар тараптуу тебелеп, кыргыз жарандары үчүн эмес бийлик үчүн кызмат кылып, алардын тапшырмасын аткарып жаткандыгын билдиришти. Биз иштин аткарылышын, туура аткарылышын талап кылайлы атабыз биз мына кыргыз биримдиги. Кимде гана ката болбойт. Катаны оңдош керек, катанын үстүнөн иштеш керек. Караңлашы, азыр элчиликтин алдында ушу самолет учкандан бери талпа, давка биринин үстүнө бир. Каердеги санит неме эрежелерди сактоо, ушул ооруга каршы. Ошол жерде жугатпай орнун бары. Биринин ортосунда 1 метр расстояние деген жок. А жерде биринин үстүнө бири чыгып атат. Оору жугуп атабы же жокпу? Маскасы бары да бар, жогу да бар. Анан кийин ал кечке туруп, кечкурун жашаган жериндегилерге жуктуруп атат. Анан кийин Кыргызстанга учуп атат. Анан Кыргызстанда оору көбөйүп атат. А бул список түзүүсүнүн эмне кереги бар? Менимче да. Чартерный рейс мына күнү болот деп туруп, расписаниясын чыгарып коёбу. Кээ бирлери онлайн үйүндө отуруп алат. Кээ бирлери авиакассанын өзүнө барып алат. Талпа топтолбойт. Тизме түзүштүн эмне кереги бар? Боюнда бар, кеткиси келип атабы? Чартерный рейсти көрдүбү? Билет алып успеть этсе, пожалуйста. Успеть этпесе кийинкисине дагы ала берет. А токтоштун эмне кереги бар? Айтылачы. Ким туура эмес болуп атат? Айтылачы. Алардын эң биринчи көйгөйү бул укугу, чынбы? Эгер биз өзүбүздүн укугубуздан колдоно албасак, анда биз адамдык статусубуз жок да. Мен өткөндө дагы бир кайрылуумду айттым эле. Европада дегеле өнүккөн мамлекеттерде ит менен мышыктын укугу корголот. А биз адам катарында өзүбүздүн укугубузду канткенде коргойбуз. Дегеле мигрант катарында, жаран катарында кантип укугубузду коргойбуз? Ошондуктан биринчи биздин максатыбыз күздөгү шайлоо болсо, шайлоодо биз Кыргызстанды өнүктүрө ала турган инсандарды шайлайбыз деген ниетте болсок, шайлоодон кийин биздин максатыбыз өз жыйынтыгына жетет. Коноктор, силерге уруксатыңыз менен перейду на более понятный мне и вам русский язык, я так как бы лучше выражаю свои мысли. Буду не так красноречиво, не так эмоционально, как предыдущие, может быть, выступающие. Кардина Айтханна толк пошло, все правильно, но вот вы говорите, я предложила это на первом же собрании, когда вот Орозаим заткнули, буквально, да, на том же собрании, в тот же день пытались и меня заткнуть, и других. В тот же день мы выразили свое недовольство тем, как посол обошелся с диаспорой. Вот в этот день была совершена ваша стратегическая ошибка. Вы все промолчали, кто там был. Я не про вас говорю конкретно, в общем, кто знает, там был.
Ваша стратегическая ошибка в том, что вы перестали уважать себя. Вы все время молитесь на власть. Власть должна служить вам, а не вы власти. Кыргызстан почему разваливается? Потому что все время вокруг власти подхалимы крутятся и смотрят им в рот. Давайте все-таки, мы в другой стране. Мы независимые люди, у нас есть работа, у нас есть деньги, у нас есть будущее, здесь наше будущее. Почему мы позволяем горстке чиновников вами манипулировать? Вами же манипулируют. Посол до того оборзел, я скажу, что он нас за людей не считает. Он не считает ответить на поставленные вопросы. А господин посол и его команда живет на наши налоги. Я гражданка Киргизской республики. У меня нет российского паспорта. И я не собираюсь его получать. Но я 10 лет живу здесь и прекрасно себя чувствую. Никто меня не ущемлял, ничего со мной не происходило. И все знаете, что я делаю, чем я занимаюсь. Меня ничто не остановит, когда стоит на кону вопрос моей жизни или правды. Я выберу правду. Но вы молчали, вас все устраивает, вам хорошо. Вы такие умные на собраниях. Ой, вот молодой человек, извините, вы говорите, мне хылдымар, чтобы наших соотечественников привезти в Киргизию. У меня нет мысли, потому что я делаю то, что в моих силах. Мен Кыргызстанды көтөр албадым, күчүм жетпеди. 15 жыл иштедим, жанымы, канымы берип иштедим. Колуман келбеди, потому что вокруг меня были такие же люди, вот, которые молчали и всех устраивало. И вы здесь тоже, ошол нерсени меня капкелел, элчи чогулушка чакырды деп чуркап барасыңар. Вам льстит, когда он вас приглашает на собрание, потом затыкает, не дает слова, говорит, ой, силерме сүйлөшкөн болбойт, мен кеттим деген жалган бушул, болгона оразайм ошондо. Это есть видеосъемки. Когда он вас приглашает и говорит, на повестке дня мындай суроо, ой, вообще-то мы на суроолорду карабайбыз. Главный мой вопрос — собрать деньги на памятник. Ты, мой дорогой, прежде чем собрать деньги на памятник, ты обоснуй, покажи презентацию памятника, кто спонсирует, какие деньги, открытые финансы, сколько собрано, на какие счета, кто. Нет, он говорит, соберите мне 4 миллиона. Дорогой мой, 4 миллиона заработаны кровью и потом каждого. Надо добиваться, а добиваться по одному мы ничего не сможем. Только единым фронтом, единым кулаком. Еще раз повторю, это чиновник, которого мы наняли на свои налоги. Лично я, про других не знаю. И он должен служить мне и моему народу, моей стране, а не сидеть там свои эти устраивать интриги. Түндүк түштүк тихо, мынандай кылып, тигиндей мындай кылып, тигини. До того дошел, что приезжает президент, встреча с президентом. Он говорит, этот не пойдет, этот пойдет, этот меня не устраивает. Что скрывать? Вот так же формируются списки на встречи с послами, с премьером, с депутатом, или это неправда?